Thank you. God bless you. As I was praying, no, I've been late not because I was doing anything. I was praying because I was trying to come out and God was telling me to sit down. I want to speak to you. That is the thing that I don't understand. You may be calling me and you try to reach me, it doesn't work. You don't get me. Huh? You take a week, then you call me, tunapatana immediately. And it was yesterday that you really needed me. God wants you to meet me the day he wants, not the day I or the day you want. Because I'm not here to preach the gospel as others do. I'm here because I have a special mission. I'm here because I want to tell you, change the way you are living, because God wants to lift you up. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko hapa nikwambie wacha tabia mbaya. Hiyo tu. Na kukwambia wacha tabia mbaya lazima nikufundishe ni jinsi gani utawacha tabia mbaya. Na Mungu amenikataza, kuna kitu Mungu amenikataza, nisiongee na miracle seekers. God has really stopped me from miracle seekers. Na nimeomba tu, nimemwambia Mungu kama hivyo ndivyo nataka nifukuzie miracle seekers, unitafutie watu who are ready to listen. Because miracle is a hot air. Kwa sababu hata ukienda kwa mganga, si anakuambia karume nini? Wangwana wamesema. Anakuitisha kioo, analeta kioo. Anakuambia ni nani? Ukienda hapa juu kuna nyumba ya nyasi, wende chini kuna choo. Hapa chini kuna mama anaitwa Wakare. Mnamjua ni nani? Ni aunti yangu. Anakuletea kioo. Ni huyu? Ni huyu. Sasa is that not a miracle? Is that not a miracle? Anakuambia guka yako alikuwa, shosho yako alikuwa. Is that not a miracle? So why do you want to equate me na mganga? Unataka mimi nikuwe mganga yako kwa nini? Yes, I have the capacity to tell you everything. But I don't want us to pity your barabara. Nataka the word, because seek ye the kingdom of heaven and its righteousness, and the rest will be added unto you. So what is the main here? What is the main? It is seeking the kingdom and the rest is added. But not only seeking the kingdom, but also it is righteousness. It is righteousness is grounded in the word. Because the Bible says the word was there even before the formation of the world. And the word is still alive. And the word will be there. Even after you depart, the word will be there. But miracles, because I can stop death today. They can say you are going to die today. I can stop it. Is that not a miracle? But does it mean you will not die? So my miracle is temporary. Bwana Yesu asifiwe sana. My miracle is what? But the word of God is permanent. Because if using the word of God, you'll be able to reach God. Using the word of God, you'll be able to know Jesus is the Son of God. But he was tempted by the devil. But only because he knew the Bible, he was also able to quote the same Bible the devil quoted. Hallelujah. Shetani alikuja akamwambia it is written, naye akamwambia it is written. They were quoting from the same page. Yesu hakuleta Biblia ya biguni na Shetani akaleta Biblia ya kwake. Hapana, the same Bible. Na unakuja hapa kuliko unajua Bible, Shetani anajua kukuliko. Yesu hakuquote a different Bible from which the devil quoted. The same Bible they quoted, both Jesus and the devil. The devil said kumeandikwa, mwana wa Mungu akijiangusha juu ya mawe malaika watakuja kumuinua. Mwana wa Mungu ataweza kushika mawe na abadilishe ikuwe jiwe. And if you believe in this, I will show you. Know, the devil lifted Jesus akamwekelea juu ya mlima. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani? Sasa ukiinuliwa hapa na Shetani uwekelewa juu ya mlima, uambiwe Nairobi yote itakuwa yako. Mara that. Hallelujah, hallelujah. God has said. Na Shetani mlikuwa mnaongea na yeye.
because you want to see miracle. You don't want to understand God. If had Jesus not read the Bible, angeamini. Sitana nilikuwa namwambia, yote angalia huko ni yako." Okay. Ukifanya vile nakwambia. Kama ni wewe, upatiwe waambiwe, "Mimi, the Lord of the Lords, I give you Nairobi." Siku hiyo watu watarara. Siku hiyo watu watarara. Umepatiwa. But Jesus understood this cannot come from this man, it only comes from a Father in heaven. So he knew this is a liar. But he lifted him literally. Aliinua Yesu mwana wa Mungu. Akampeleka, akamwonyesha kule chini. Angalia kule chini. Kule chini ni kwako kote. Kule chini kila mtu. This world belongs. It will become if you worship me. Sasa kama wewe nilivyokuliwa na shida ya kuishi hii dunia, usikie hii mambo yote itakuwa yako. Utakuwa na second lot. Uambie utaendesha mpaka Bugatti. Huyo anajua Bugatti. Unajua gari inaitwa Bugatti? Uambie mpaka ndege itakuwa ikilala kwa shamba yako. Uambie mpaka state house itahamishwa kule iko iletwe kwako kwa nyumba. Utakuwa ukioperate state house. Na kio mumina. Biore. Ngwajete msi. Thank you. Mwa kwa sana tena bantonka kwanza. Asik. Abaiboli ne baba akugero endanga. Asik. Chibula danjiro. Nimore. Gendo batarire. Ela você ese cuaño meto kayo. Cuaño meto kunya kwa. Kinyo ameri kunya kwa. Omunya muga ko kwa ni kwa kwa. Ayo isoge. Uwe isoge. Okay. Nilikuwa nataka kuwauzia boga kidogo. Hata mjua mimi najua kuongea Kifaransa. Najua kuivimia, can speak any language. Yes, hata tukienda France tutaongea bonjour. Comment ça va? Yes. Tukienda Belgium nitaongea, tukienda kwa Waturuka na kuambia ejok matangu. Hivyo. I know fluent languages, 12 fluent languages, and I was not taught by anybody. I was taught by God. Kalia huyo mpaka macho, meno, amefungua yote. Anashinda huyu ni nani? But what I'm telling you is that these things will only come to you by understanding the word of God. They will not come to you by having the miracle that I've gone to apostle has prayed, apostles have done that, because there are people here, you don't want even to sit down. You don't have, you are busy, you want to rush somewhere, or what you wanted to be attended by apostle. No, that one I have stopped. If you think that is what will make me this ministry, watch a ministry kaya fanya iko. But because I want to build a generation that will command the devil and the devil will go. Not a generation that the devil will be commanded on their behalf. Then when you go home and akuuliza sasa apostle wako wapi? Ushaitoka umeopewa hapo, ukifika nyumbani nakuta kufuli kwa mlango. Na umeopewa na umeanguka. Unatoka una vumbi kutoka kwa kichwa mpaka mguu venye umegaragara hapa. Ukienda nyumbani nakuta kufuli kwa mlango. Inakwambia sasa abia apostle afungue. Bwana Yesu asifiwe sana. Stop relying on men of God. Instead rely on God himself. Because I too am relying on God. Don't be like those pastors that can you do a fundraising for a vehicle for our pastor, yet the same pastor is telling you rely for your car is coming from heaven. Yeye anakupatia passcode ya gari yako iko Bikuni, lakini passcode ya gari yake iko Mombasa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how humanity and religion has been construed. Na imefanyika kuwa chombo ambacho hakieleweki. Something that you don't want to be associated with. Because how will I tell you to buy me a car, yet I'm telling you yako inateremuka. Shika hapo juu. Shika hapo juu. Hebu inua mkono yako. Hebu simama. Inua hapo juu kuna muujiza. Inua mikono yako miwili. Hapo inua juu kuna muujiza, inakuja kuna muujiza. Lakini yangu haikutoka kule, yangu inatoka kwa mvuko yako. Kwa nini?
What kind of a God is that one? That only relates with you but cannot relate with me. He can only relate with me through you, but you have a direction. Why did you come to find me? If you have a relationship to God, why did you come? I have to tell you, kama connection yako iko bikuni na you have a line, then go. But it means me, I'm a pastor whose line is connected to her. But you, I'm revealing to you, you have a better connection than me. Hallelujah. Because when I tell you to depend on God and I'm depending on your pocket, then it means there is something wrong with me. Hallelujah. Then you should not even be sad sitting here, because you are sitting in front of a wrong person who does not have a connection. Even you are better. I'm supposed to have been sat down by you to listen from you because you have a better connection of heaven. And that is the brainwash that you have yourself. Even if you may brainwash you. Because how comes I want to depend on you, but I'm telling you to depend on God? Hello? Am I teaching the true gospel? Am I teaching ama mimi nimekosea? Najua naonanga wakati mwingine nikizungumza ninaona ni kama mimi si Mkristo, yani sijielewi. Si ndio? Kwa sababu nikiangalia nyuso zenu zote, they are so expectant. You are waiting nikihubiri hata usikii anything, hata tukitoka nikimaliza nikuuliza nilihubiri nini, hautanijibu. Or what you are waiting, nikimaliza hivi mtakuwa mmejipaka viti pale, mnataka kuona apostle. Si ndio? Roli igereketi tukutane pale. Apostle, nilikuwa na kwa Simon okay. Watu wananipigia simu mpaka nashindwa. Yani hata hataki kuniambia yeye ni nani, hataki hata tuongee, hata hape new year na hata apostle nidrakwa niye kwa simu keye na ndĩrona weno we na kiugo gĩakwa ugo gwetatu okiugo kĩmwe mũtũrĩre-inĩ wakwa cenjie. Nikisikia hiyo nakata. I'm not a broker. Easy broker. Ati aliokiwa na anakulazimisha. Aliokiwa namwambia kuja kanisani. Hapa wali akiwoke mwe. Na akikuja hapa ananipigia simu, niko kwa mlango. Unakuja? Kwa sababu aliingia akaona apostle yuko, akarudi kwa mlango. Anataka apostle akuje. Na anaandika ka message uko ama niende. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. For us to be free, we must be able to understand our God. If you understood your God, you'll be free. You'll be coming here to listen the word, because the word, you will be using the word. Because healing is in the Bible. Riches is in the Bible. The business you are doing is the Bible. You read the book of Isaiah 45 and the Bible says, I will give you, I will open the gates. Nitafungua. Let me read it for you first before I go to my main sermon. So that I think dealing with you, I need a lot of God. Because I'm dealing with people. I've been sent by my Father to come and talk to you, but you still don't believe the words I'm speaking, because you only believe with my hand. Ati nikikuwekelea mkono basi kuisha maneno alinigusa. Ni tiria daigwa mwili mwenu, nikasikia kimwili papi mimi. Kikitu kikaenda, nikasikia pepo imeenda. Lakini kesho unapigia ule makanie datu wale mgoko. Namukoro ugo kana korati kire gotura de gacha kire goko na na korio ugo kari ari ogeteine. Which God is that is in a seat that it transfers a disease from left to right, and then you go to left, it transfers to left? That's not God. I'm supposed to touch you and you heal completely. I'm supposed to touch you because of malaria and your land is healed, your children are healed. The touch of God touches everything that belongs to you. Because you believe in the word of God.
Hear this. This is in the book of Isaiah 45. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, to his who? Isaiah 45. Look at you. You don't have a pen. You don't have anywhere to write, anything to do, because yours is about a miracle you came to collect from here. Mwambie mkienda kuambia wengine wanataka kukuja, ukuje na notebook na kalamu. Mwambie kwa huyo apostle ni mubaya. Niliona ni kama hajaokoka vizuri. Kama hiyo ndio mnataka kunitumia vibaya, mimi hamtanitumia kama wale mumeua wachungaji wengi sana. Nyinyi ndio mliua mlima. Mkasifu mlima ndio huyo mkaua. Mkachukua huyo na keche anaweza bata. Huyo. Kisa sasa tunaongea na wewe hapa, lakini ukitoka hapa utaenda kudanganya watu, hii kitu nimenunua shilingi 1000. Na mtu wako kuuliza, amekuja na kuuliza hii ni pesa ngapi? Ni shilingi 1000. Hii bagi, hebu leta hii bagi. Hii bagi ni pesa ngapi? Ni shilingi 1000. Si nikatie tu niuzie 600. Hati hapana. Haki ya Mungu, mimi nakwambia nilinunua 950. Ile pesa tunapata hapo ni 50 peke yake. Na hakuna mtu alikuwa anakuuliza, na bagi ulinunua shilingi 100. That is confessing to the devil. Now do you know what? God is hearing, is listening to you. Umesema ni pesa ngapi unapata hapa? Huyu jamaa atakupatia hiyo 1000, but only 50 will be protected by God. Immediately askari wakajo ndio hao. The money that has been preserved and protected is how much? That is what you confess. The rest has to go where it came from. Ilitoka kwa shetani, lazima irudi kwa shetani. That is how you're losing your businesses. That is how people have failed. Hakuna shetani, wewe ndio the main shetani. Shetani huyo mwingine anakuja tu na batu kuongeza moto. Because you confess. Hii bagi ulienda kwa muhindi ukaichukua na 100. Unakuja unaniambia ile kitu napata hapa ni 50 bob. Huyo jamaa anakupatia kwa sababu kwake anataka bagi. Lakini kwa Mungu umededicate 50 bob. So the 950 lazima sirudi kwako. Lazima sifanye nini? Na hakuna mtu alikuwa amekuuliza umenunua pesa ngapi. You should not have told them. Just tell, do your business. It is allowed to make any profit, but do not confess what is wrong. And that is what God is telling us. He wants to walk with you, and He wants to walk with you righteously. And this is the year of walking with the people righteously. Kama wewe kamdanganya huko, I'm telling you hata uobewe na nani. Hata Yesu mwenyewe akuja kuombea. Bado utaendelea kufilisika. Tell your neighbor, I need the hand, the right hand. And God cannot touch you if you're dirty. God, when He looks at you when you're dirty, uko na dhambi, you stink. If He forsook His own Son at the cross, until His own Son said, my God, why have you forsaken me? Wait, did you know why Jesus was forsaken? Do you know? Jesus was forsaken by God, and God ran away from Him. Alienda Dubai na akazima simu, na kale kamama kakaanza kuongea, mteja naye mtafuta hapatikani kwa sasa. Huyo alikuwa Yesu, alipiga simu bikuli akaambia mteja naye mtafuta hapatikani kwa sasa. Why? Jesus, when He came, He had so compassion for mankind. Na akaona mankind how is behaving because of sin. Akachukua the entire sin of mankind akawekelea hapa, akifikiria baba yake anaangaliaga sin. Akaenda na sin kolikoto, inataka kolikoto. Akaenda na sin kufika huko akapata Mungu, akamuuliza wewe umebeba nini? You're stinking. Kwa akaangalia huko, hata maneno yake akakuja akaangalia na huku na akaenda. Wajamaa wacha wanyamaza mtoto. Until his blood shed. Ikafanyika altar, ikafanyika sacrifice. Then that's God when came back. When you become a sacrifice to the kingdom, He will turn back to you because you have become holy.
until they shed. That is the only mistake these guys did to Jesus. Had they known the only way to finish Jesus, hawangemwaga damu yake. Kama wangejua, hawangemwaga damu yake. Lakini walipomwaga damu yake, they invited God back to him. And because this blood became a covenant with God, became an altar of God, a sacrifice to redeem mankind. That is when God came back and said, I'm with you. And he shook the whole world. An earthquake came to indicate the Father has come back, because an atonement, his blood ikamwagika because of the sins he was carrying in his back, and mankind was redeemed. So you need, all what you need is not being prayed for. You need to be clean. You need to repent your sin. You need to come back to God, and God will come back to you. That is only what you need. The power of God to walk with you. You need him. You need to walk with him. You need to do with him. You need to stand with him. You need to be where he wants you to be. And everything will open. He is telling you that he is going to give you hata hizo mali za waganga na za wachawi, atawapokonya akupatie. Kwa sababu umefanya urafiki. Just be afraid of God. That is all what he needs from you, not anything. Just for you, just be a friend of God. When you become a friend of God, the message that he's going to give you is that I'm going to walk with you, I'm going to be with you, I'm going to make it with you, and you're going to succeed. And the Bible continues to say in verse number 4, for the sake, let's jump and go to verse number 5. I am the Lord, and there is no other beside me. There is no God. I equip you, though you do not know me. He has equipped you, though you don't know him, though you don't profess him. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you, until up to where we are blessed? Hata huyu hajui are blessed. Though you don't know why you have lifted the hand, because you don't. Unataka kunifurahisha tu. But the Lord has equipped you. The good message I have for you is God has equipped you. Bwana Yesu asifiwe sana. If you turn to my proof test, Jeremiah chapter number 7. We do chapter number 7. Jeremiah chapter number 7 from verse 1. The word that came to Jeremiah from the Lord. This is the word that came from the Lord to Jeremiah. Stand in the gate of the Lord's house, and proclaim there this word, and say, hear the word of the Lord. All you men of Judah, all you men of Nairobi and Kenya and the world, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your deeds, and I will let you dwell in this place. Amend your ways and your deeds, and God will let you dwell in that business you are doing, in that marriage you are in that business you are in. God will only allow you to dwell in it if you amend your ways. So for you to succeed in anything, you must amend your ways. You must be in relationship with God. For you to eat the fruit of your business, you must come back to him. For you to eat the fruits of your husband, you must come back to God. For you to eat the fruits of your wife, you must come back to God. Amend your ways. Tell your neighbor, amend your ways. Tell your neighbor, I may not know you. I may not know because I'm suspecting. Say so. I may not know but I'm suspecting. Just amend your ways. I hear from the village you come, there are a lot of witches. But I'm not saying you are. But amend your ways. Hallelujah. Clap your hands for Jesus Christ. Amend your ways. Come back to God. Turn to God. He will hold your hand.
Atashika mkono wako na atatembea nao. He will bless you in whatever you do. He will give you everything. We have heard from the book of Isaiah that he will give you even the hidden treasures. Things that you even don't imagine of them. He will give them to you. Because of just holding your hand. And he can only hold your hand if you amend your ways. That is the message for you today. I hope you are happy. If you are happy, clap your hands. I know you can do better than that. I know. I'm very sure. I'm very sure you can do better than that. I'm very sure you can do that. I'm very sure you are able to stand up and do better than that. I'm very sure that you have legs that can make you stand and do better than that because God has spoken to you. Tell your neighbor, God has spoken to me. Finally, tell your neighbor, finally, God has spoken to me. I didn't know I'm a witch. Hallelujah. Hallelujah. Because when you don't do the will of God, God sees you as a stinking person.